Maya nimo matigari ma ngari iria icinirwo thutha wayo kugutha mutwarithia wa nduthi. Murugamiriri wa kambuni ya Forward Travellers arauga atwarithia a nduthi eri nio maguthanire makigeria kweherera mutumia ugukiraga barabara. Siku ya leo nilipigiwa simu masaa ya saa 2:10. Nikaambiwa kuna gari yetu moja ambayo imepata ajali pale namba 10. Nikajaribu kuuliza kumedaje. Nikaelezwa kuna mtu wa pikipiki ambayo aligonga mama. Mama alikuwa mama mweupe, alikuwa amevaa nguo ya blue. Ikamgonga, ikamrusha kwa mtaro. Mutwarithia ucio umwe agaragara mwena ucio ungi kuria ngari ino ikuhutukaga na gukinywo ni kuguru gwa thutha kwa ngari iyo na akua hau. Arugamiriri a kambuni ino mathiete na mbere kuga ni mathiete hathara nene na kumenereria tharikira ya ndereba wa ngari iyo uria utharikirwo ni atwarithia aya a nduthi. So tumeenda hasara kubwa na hiyo gari ni around worth 5 million kwa sababu ni hizi gari za NQ1 na ni mzee kidogo, so is worth like 5 millions. Currently we have paid a bit of deposit of 300,000 kwa huyo mtu wetu amechapwa pale Nairobi West, na tunasema ya kwamba tunataka na kuona ni gukoretwo na ciiko cia atwarithia a nduthi gucina ngari iria cia kuruhana mutino-ini na nduthi. Ciiko ici ni imenereirio makienda atwarithia aya kurumagirira watho riria mutino wahanika na moria thirikari gutacukiria atabania a giko giki makinya marumu. Borithi ni mambikite uthuthuria. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Njoki wa Mwangi.